Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Petar Petković, predsjednik kancelarije, direktor kancelarije. Vidim da mi nešto nije zvučalo. Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju. Izvinjavam se, mada nisam umanjila, naprotiv, suprotno je. Kako ste? Hvala na pitanju, dobro. Evo, juče smo gledali vesti da sever Kosova od sada ne dobija struju preko Srbije, nego u skladu sa sporazumom koji je potpisan, dobija preko Kosova. I sad, da li je to istina? Ja sam gledao različite vesti. Mariću, ovako. Poslednjih par dana ovde opozicija u Beogradu šalje dezinformacije svakog dana. To je i juče bilo i danas, Srbima na Kosovu isključila struju. Znači, svakog dana šalju dezinformacije govoreći o tome, prvo, da će nakon 14. decembra Srbi da ostanu bez električne energije na severu Kosova i Metohije. I drugo, to je juče. Da smo danas... Ne, to je pre neki dan, a juče da smo mi, odnosno vlada Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić, Kancelarija za Kosovo i Metohiju, da smo mi predali energetski sistem na severu Kosova i Metohije Prištini. I jedno i drugo nije tačno. Prvo, koji je danas datum? 15. Znači, juče je bio 14. Da li Srbi imaju struju na Kosovu i Metohiji na severu? Imaju. Tako smo i rekli. I ja sam to i Mlađanu Đorđeviću, i Jeremiću, i Đilasu odgovorio u Kosovskoj Mitrovici i u Zubinom Potoku, kada sam imao nedavno posetu. I to mi je bila prva poseta u svojstvu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dakle, rekao sam da su to laži, da su to izmišljotine i da država Srbija nikada neće ostaviti svoj narod na cedilu, kao što su upravo ga ostavili i Đilas, i Jeremić, i Tadić, i Mlađan Đorđević i 2008. i 2010. i mnogo pre toga. Suština je u sledećem. Kada sam im to rekao i kada smo otkrili, odnosno svima pokazali da lažu, onda su obrnuli ploču i počeli da govore o tome kako mi predajemo energetski sistem na Kosovu i Metohiju u ruke Prištini. Sada, hvala vam što ste me pozvali da iskoristim ovu priliku da objasnim kako stvari stoje i da vidite još jednom da opozicija isključivo se služi samo obmanama i lažima, jer ako nešto radi sadašnja vlast na čelu sa predsjednikom Vučićem, to je da se borimo za Kosovo i Metohiju, da se borimo za srpski narod i na severu i južno od Ibra, ali i da se borimo za kompromisno rešenje, za rešenje koje će omogućiti da Srbi ostanu na severu Kosova i Metohije, južno od Ibra, da ne napuštaju svoja vekovna ognjišta, da se borimo za mir, za stabilnost, za ekonomski prosperitet, za sve ono što je neophodno da bi mogli da gledamo u budućnost. Ali te laži upravo štete tom istom narodu o kome govorite. 2001. godine ministar rudarstva i energetike, tada Goran Novaković, inače čovek za čije delo se interesovao i Savet za borbu protiv korupcije u to vreme, je kao ministar Demokratske stranke potpisao 26.3.2001. godine sporazum sa UNMIK-om, ja imam taj sporazum ovde, gde se nadležnost održavanja i upravljanja elektroenergetskim sistemom na Kosovu i Metohiji, ne samo na severu, nego na celom Kosovu i Metohiji, predaje u ruke UNMIK-u. I šta se sad dešava? 2001. godine, vi to isto dobro znate, UNMIK donosi one ustavne okvire kojim se stvaraju privremene institucije samouprave u Prištini. 2004. godine, kada se desio pogrom Srba sa Kosova i Metohije, Skupština takozvanog Kosova donosi zakon o energetici, broj 2004/10, kojim UNMIK sada prenosi nadležnost koju ima za upravljanje i održavanje elektroenergetskim sistemom na Prištinu. Dakle, da 2001. godine tu nadležnost nismo preneli na UNMIK, ni UNMIK ne bi mogao posle 2004. godine
da to prenese na privremene institucije samouprave, odnosno na Prištinu. I od tog trenutka KOST kao operator prenosnog sistema Prištine, kao što u Beogradu imamo, odnosno od Srbije EMS, Elektromreža Srbije, preuzima nadležnost za prostor celog Kosova i Metohije kada je reč o upravljanju i održavanju elektroenergetskog sistema. Naravno, to se sve pojačavalo iz godine u godinu, da bi od trenutka kada je Kosovo 2008. godine jednostrano proglasilo nezavisnost, oni su naravno dodatno smanjili UNMIK, nadležnosti njegove, zahvaljujući Tadiću, Jeremiću i Đilasu, koji su doveli EULEX. Pa sve one nadležnosti koje je UNMIK imao po rezoluciji 1244 za koju smo se držali, je posle preuzeo EULEX, koji je radio sve da stvara i jača takozvano nezavisno Kosovo. Predali su im posle i policiju, i pravosuđe, i carinu. Sve što su imali u svojoj nadležnosti, EULEX je posle predao Prištini i danas on ima isključivo samo savetodavnu ulogu i ništa više od toga. A da ne pominjamo, pričali smo i ranije, da EULEX nije uspeo da istraži ni jedan slučaj ubistva na prostoru Kosova i Metohije gde su stradali Srbi, počev od onog masakra u Starom Gradskom pa nadalje. Dakle, 2012. godine, kada Srpska napredna stranka dolazi na vlast, mi zatičemo faktičko stanje kada je reč o elektroenergetskom sistemu gde KOST upravlja celim prostorom Kosova i Metohije u elektroenergetskom sistemu. I sada, nakon Briselskog sporazuma koje smo potpisali 2013. godine, mi se borimo i potpisujemo sporazum o energetici takođe 2013. godine, gde od tog i takvog stanja uspevamo da se izborimo za naše interese i da izdejstvujemo formiranje dve ćerke firme ili dve kompanije, čiji osnivači treba da budu EPS, Elektroprivreda Srbije, i Zajednica srpskih opština koja je prethodno dogovorena Briselskim sporazumom. Da kroz te dve kompanije koje imaju nadležnost za trgovinu, snabdevanje i distribuciju obezbedimo u energetskom i bezbednosnom smislu sever Kosova i Metohije. Šta se dešava? Zajednica srpskih opština nije formirana, jer Priština to odbija, to svi dobro znamo, i zbog toga oni odbijaju registraciju te dve kompanije. 2015. godine dodatno su doneti bili zaključci EU posrednika gde se tačno utvrđuje da te dve kompanije, ćerke firme EPS-a, su Elektrosever za snabdevanje i distribuciju i EPS trgovina za trgovinu na veliko i malo. Dakle, više od 5 puta pokušavali smo da registrujemo te dve ćerke firme u prištinskom sistemu, odnosno Srpska lista. Oni to odbijaju da urade. Borili smo se i za sve ovo vreme obezbeđivali struju za Srbe na severu Kosova i Metohije, a reč je o desetinama i desetinama miliona evra svih ovih godina. Ne samo za Srbe, nego i za Albance. Šta se dalje dešava? Dalje se dešava da 2018. godine UNMIK šalje pismo EMS-u u kome ga obaveštava da je KOST nadležan, ono što smo pričali, za upravljanje i održavanje elektroenergetskog sistema, ali da pitanje imovine infrastrukture elektromreže na Kosovu i Metohiji Beograd treba da rešava u okviru dijaloga sa Prištinom. To je i naš stav. Zašto ovo pominjem? Kad neko kaže da smo nešto predali, to onda govori da smo mi predali i imovinu. Niti smo mi potpisali bilo šta da predajemo u ruke KOST-u ikada, da upravlja i održava elektroenergetskim sistemom, to se dešavalo ranije, niti smo s druge strane potpisali, niti ćemo potpisati bilo kakav dokument da predajemo imovinu Prištini, kada je reč o imovini elektromreže i EPS-a na Kosovu i Metohiji, odnosno imovini države Srbije. Dakle, kada neko kaže da predaje nešto Vučić Prištini, laže, ali s druge strane, on na taj način polazi od sebe.
Dakle, kad Jeremić kaže da nešto predajemo, on polazi lepo od sebe, zato što je on 2010. godine predao Prištini na tacni takozvanu nezavisnost. Jesi juče neka promjena desila? Sada, samo da vam završim da bi došli do tog vašeg pitanja. U međuvremenu, pošto smo se borili i borimo se da obezbedimo što je moguće bolju poziciju za Srbe na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo vitalne interese kada je reč o samom Kosovu i Metohiji, vi s druge strane imate Zapad koji je uradio što je uradio. I 100 puta smo rekli, i predsjednik to 100 puta pominje, da naše nežne srpske uši često neće da čuju realnost po pitanju Kosova i Metohije. A dešavalo se mnogo toga. U tom i takvom zamrznutom konfliktu protiv koga smo? Priština je mnogo napredovala jer je ona ta koja neće zamrznut konflikt. Pa je činila sve da jača svoju nezavisnost uz pomoć svojih mentora, velikih zapadnih sila. Pa se tako desilo da je organizacija koja se zove Evropska mreža operatora prenosnog sistema, ENCOE, koja se odnosi na ceo prostor Evrope, primi mimo Beograda, mimo Srbije, KOST na takav način da potpisuje ugovor sa KOST-om o saradnji, connection agreement. Mi smo se žalili protiv toga, ali, razumete, imaju većinu, 30 članica je u tom telu, gotovo sve su glasale za ulazak KOST-a u taj ugovorni odnos i šta se dalje dešava? Ulaskom KOST-a u ENCOE, Kosovo takozvano, nije postalo član ENCOE-a, jer biti član ENCOE-a je viši odnos saradnje sa ENCOE-om. Navešću vam još jedan primjer. Moguće je da jedna država u ENCOE-u ima više zasebnih kontrolnih oblasti, kao što je ENCOE dao Prištini da ima zasebnu kontrolnu oblast. Tako, na primjer, Nemačka, koja je jedna država, ima 4 zasebne kontrolne oblasti. Time, to što je KOST dobio zasebnu kontrolnu oblast, se zapravo ne prejudicira pitanje statusa Kosova i Metohije. A pritom, mi smo se i borili protiv toga, ali naravno, te države su se rukovodile savetodavnim mišljenjem Međunarodnog suda pravde u Hagu, koji je, zahvaljujući katastrofalnim pitanjem Jeremića, 2010. godine odlučilo i donelo presudu, odnosno savetodavno mišljenje, da takozvana nezavisnost Kosova jeste prihvatljiva i nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Dakle, to smo imali kao rezultat politike Jeremića, Đilasa, Tadića, Mlađena Đorđevića, kuma Đilasovog, koji sada se prave pametni i govore kako mi nešto predajemo, kako će Srbiji ostati bez struje i kako, eto, od sutra Srbi na Kosovu i Metohiji će biti na milost i nemilost Prištini. Pa mi se upravo borimo da promenimo faktičko stanje koje su oni napravili do 2012. godine. A vidite, toga se sada ne sećaju, kada su i pitanje odbrane Kosova iz Ujedinjenih nacija premestili na teren Evropske unije. To sad više ništa nije bitno. Ajde da udarimo po vladi Srbije, po predsjedniku, po kancelariji za Kosovo i Metohiju. Ali što je najžalije, oni udaraju po svom narodu na severu Kosova i Metohije posebno. Stvaraju smutnju i stvaraju jednu vrstu nepoverenja. Zato na kraju krajeva ti koje sam spomenuo ni nemaju nikakvu podršku na Kosovu i Metohiji, nemaju ni jedan svoj pokrajinski ili opštinski odbor, niti bilo kakvu aktivnost, zato što su ih ljudi na severu Kosova i Metohije, južno takođe, dobro prozreli i dobro znaju koji su posledice i rezultati njihove politike. Znači, važno je da svi dobro znaju i razumeju. Naš stav i naš pristup, a mnoge smo o tome obavestili i juče i ovih dana, to je da dok se ne formiraju i kada se formiraju dve ćerke firme, smatramo da na terenu ništa ne treba da bude promenjeno i da Srbi i dalje će imati struju na severu Kosova i Metohije. Zato što te dve ćerke firme zapravo treba da premoste činjenicu da je KOST taj koji je uspostavio
ugovorni odnos sa ENCOE-om, ali pritom, kažem, to ne znači nikako prejudiciranje statusa Kosova i Metohije, zato što u ENCOE može da uđe i oblast i teritorija, jer takvih, na primjer, ima 4 u okviru... Nisi odgovorio. Da li se juče nešto promenilo? Nije se ništa promenilo. Niti će se promeniti, ako Nije smo se dobro juče razumeli. ništa promenilo. Zašto se vodi ova kampanja? Razumete? Da ste vi Srbe ostavili na severu Kosova bez struje. Pa njima je potrebno svakog dana da pronađu po jednu novu laž kako bi napali i kako bi kroz taj napad pokušali da podignu sebi rejting. Ja juče kad sam govorio o tome da Demokratska stranka snosi odgovornost, odmah su se oglasili iz Demokratske stranke, a iskreno da budem, ja više ni ne znam ko vodi Demokratsku stranku. Ne zna niko. Kako oni 2004. godine nisu bili u vlasti. Pa čekajte, bili ste 2001. Pa bili ste i posle toga do 2012. godine. Pa što niste preduzeli nešto ako je KOST postao operator prenosnog sistema, a zahvaljujući vama vi ste potpisali taj sporazum sa UMNIK-om koji je posle prerastao u ono što se Da li ovakve dezinformacije, ovakva od 2008. vrsta pa nadalje. političkog marketinga ili kako god da ovo da nazovemo, šteti našem narodu na Kosovu? Pa naravno da šteti. Naravno da šteti, ali ti ljudi očigledno žele da rade protiv svoje države i protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Onog trenutka kada je Mlađan Đorđević, Jerević, a verujte mi, oni jedva čekaju da u emisiji neko od nas ili u saopštenju pomene njihovo ime, da se osete da su živi, da bi se na to nadovezali i da bi onda krenuli da opet šalju svoja saopštenja, da napadaju i tako dalje. Onog trenutka kad su se oglasili i rekli kako predajemo nešto Prištini, verujte, to Marić posebno dobro zna koji su dole prištinski mediji od Kohadi, Tore, Botasot i tako dalje. Bili su na svim naslovnim stranama i na njihovim portalima i, dakle, u njihovim medijima, radeći očigledno za istu stvar koju radi i Priština, a ona sve vreme pokušava da izvrši neku vrstu integracije severa, godinama to pokušavaju. Naravno, to će pokušati i kroz energetski sistem. Mi se borimo protiv toga i pokušavamo da dogovorom koji smo napravili rešimo situaciju, ali opozicija umesto, nek napada ona, nek govori šta hoće, neka učestvuje u političkoj borbi. Ljudi, nemojte da obmanjujete, nemojte da lažete i nemojte da dovodite naš narod na Kosovo i Metohiju u opasnost. To je važno. Samo da kažem još jednu rečenicu. Ja kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i to je ono što mogu da potvrdim, vrlo dobro znam kako se predsjednik Aleksandar Vučić bori za Kosovo i Metohiju, premijerka, i da Srbi danas imaju svoju državu koja nikad neće ostaviti na cedilu. To je važno da svi dobro znaju. Hvala najlepše. Hvala vama.